presentation and competition of stars and the cultural program in the evening, that is all Goa carol singing. It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. Sogले गोंयकारांक उलो मारता, especially youth of all the communities. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे रिलीजनाचे लोक सीख जे कोण गोंयांत रावतात तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवांत हाडची आनी ती प्रेजेंटेशनाक घालची. तितून वेगवेगळे प्रायजीसूय आहा आनी प्रत्येक स्टाराक आमी एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता. जी आमची परंपरा आसली आदीसून स्टार आनी आकाश कंदील करपाची, ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप. My humble request to all my singers, to all the groups from various villages in Goa. We are also having all Goa carol singing presentation on the very same day, that is 22nd of December. Please come.